I ove godine 7. put više od 120 najboljih studenata Univerziteta u Novom Sadu uživali su u sedmodnevnom boravku na Kopaoniku u okviru zimskih edukativnih i rekreativnih aktivnosti. Gomila novih stvari, novih informacija. Jedan dan počinje tako što ustajete. Verovatno ste umorni. Ako je dan nakon prvog, sigurno ste umorni, sigurno vam nije bilo dosta odmora. Doručkujete, dobro doručkujete jer idete na sneg na dosta sati i oblačite se sve slojeve i onda idete da obuvate pancerice, da namneštate kacigu, rukavice, kapu, da nosite štapove, da nosite skije i pod svom opremom sa gomilu dodatnih kilograma izlazite na sneg. Ja sam treći put na Kopaoniku, ali nikad nisam skijala do sada. Ovo mi je prvi put da sam stala na skije i iskreno zadovoljna sam, jako dobro rade sa nama. Što se tiče hladnoće, ona se potpuno zaboravi zato što se uđe u neku drugu dimenziju i adrenalin i sve te to povuče i brzina i onda sve što je problem to sve nestane. Fenomenalno druženje, nova poznanstva, kolega koje srećemo i na univerzitetu i zaista prilika fenomenalna da se nauči skijanje i da se oseti sneg pod nogama i da se stane zapravo na skije. Koristimo tehnike koje su nas instruktori naučili, tako da se dobro snalazimo za prvi put. Profesori sa DIF-a su nam preneli znanje i nadamo se da ćemo do godine opet da se družimo. Ovo je jedna od najzdravijih vrsta aktivnosti i možemo reći da je onda ovo jedna uokvirena priča od strane studentskih organizacija i svakako da bi se zahvalili i našim instruktorima. A da sva lepota zimskih aktivnosti i čarolija ne bi ostala samo u sećanjima studenata DIF-a, Studentska asocijacija Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje pobrinula se da ta živopisna dešavanja prepričavaju i rado pamte i na ostalim fakultetima Univerziteta u Novom Sadu, te je predlog da svi zajednički borave na planini podržao Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje i naučno-istraživačku delatnost. Sve u svemu, ovo je od onih projekata koji zaista na najbolji način povezuje i prirodu i našu zajednicu, ali i potrebu da solidarno možemo uvek mnogo više nego što možemo to sami. I eto, praktično sve ono što su imali decenijama unazad studenti našeg fakulteta, sad imaju već 7 godina za redom studenti univerziteta, ali da podvučemo, najbolji studenti univerziteta koji praktično se prijavljuju na konkurs kod Studentske asocijacije našeg fakulteta, opet, kao što sam rekao, sve to pokriva Pokrajinski sekretarijat i najbolji od njih u decembru, njih između 100 i 150, potom u martu u 2 smene, njih između 200 i 300 dolaze na Kopaonik i uživaju u čarima Kopaonika. Preko 500 studenta se prijavljuje, naravno zavisnosti od konkursa do konkursa, a da samo najboljih 120 prolazi i oni se rangiraju u odnosu na svoju prosečnu ocenu, odnosno ostvarene ESP bodove i polažene ispite. I eto, kroz ovih 7 godina koliko već realizujemo ovaj projekat, sa ponosom ističemo da smo preko 2000 studenta do sada obučili i sve ovo nekako ne bi bilo moguće, naravno, bez podrške Pokrajinskog sekretarijata za visoko obrazovanje na čelu sa profesorom Miloševićem, koji je prepoznao nekako značaj ove naše inicijative i generalno čitavog projekta i od samog početka pružao podršku. Dakle, Pokrajinska vlada zaista svake godine veliki iznos finansijskih sredstava izdvaja kako bi studenti ovde po jednoj pristupačnoj ceni, neki od njih potpuno besplatno, dakle studenti Medicinskog fakulteta, Poljoprivrednog fakulteta potpuno besplatno skijaju. Vođeni raznim iskustvima na zimovanju, sekcija prve pomoći Medicinskog fakulteta sa studentima podelila je korisne informacije kako mogu da se snađu i da sačuvaju da do nekih povreda ne bi došlo. Jako dobro isplanirano, studenti su jako zainteresovani za sve programe što su organizovali za nas. Imamo plesne večeri, imamo različite predavanja o sigurnosti, skijanju i prve pomoći i svašta nešto. Da ti šta znači ako čuješ da dolazim u onaj grad. A ono što svi vole na putovanjima jesu druženja, igra i pesma. Kad si rekla to, da ti tijelo gori, kao što nikad nije gorilo. Kad si rekla da me voliš. Mnogo mi se sviđa sve i sam plan, organizacija, instruktori, društvo, smeštaj, sve. Do sada nisam imala prilike da skijam, tako da sam sada zadovoljna zato što imam priliku
s ovim projektom to da ispunim. Postavite glavu povređenog prema dole i ekstremitete ka gore kako ne biste morali sve vreme da držite nogu ili nešto slično. Želeli smo samo čisto polaznicima ovog projekta da objasnimo šta je to do njih, šta oni mogu da urade u tim slučajevima, jer dosta puta smo dobijali pitanje nakon što se povrede šta dalje i šta smo trebali pre, tako da smo mi objedinili jednostavno neke informacije koje smo posjedovali, neko znanje, čisto da im pokažemo šta oni mogu da urade sami sebi ili nekim drugima na stazi da ukažu tu neku prvu pomoć. Sredstva za imobilizaciju. Standardna sredstva su ove koje možete vidjeti sa desne strane. Stavili smo akcent na te sfere zato što to jesu najčešće povrede koje se dešavaju ovde na skijalištima i to je i najčešće ono što smo se susretali u poslednja 3 dana ovde kada su nam prilazili da nas pitaju šta da rade, kako da pomognu jedni drugima, kako da pomognu sebi kada su već došli sa nekim povredama. Tako da smo hteli da im sada predstavimo to jednom kratkom prezentacijom da znaju i za ubuduće šta da rade. Ako imamo 3 takta, 1, 2, 3, na taj prvi je naglašen. Desna, 2, 3. Znači jedan spor, onda 2 brza, što bi rekao profa, slow, quick, quick, je tako. I lijeva, 2, Imamo i jako intenzivnu fizičku aktivnost i opet kao svaki trening imamo jedno dobro i temeljno zagrijavanje, onda imamo jedan glavni dio probe i gdje smo još uvijek dobro skoncentrisani, gdje pokušavamo da savladamo neke nove korake i na piku i na vrhuncu te probe pokušavamo da uigravamo te nova stečena znanja i također ponavljamo sve ono dosta što smo naučili. 2, 3, 3, 2, 3, lijeva, desna, 1. Učit ću ih neke najosnovnije korake i ono što je u suštini njima primjenljivo. Znači kad idemo na neko naše veselje, svadbu ili rođendan i gdje god se svira kolo, želimo da ih naučimo te neke osnovne korake našeg kola u 3. Da bi na kraju, 6. 7. dana, izašli sa ovog kursa potpuno spremni za skijanje, potpuno spremni da ovladaju sve tehnike skijanja koje mi pružamo, a to je plužno i paralelno, i da prosto u nekoj narednoj godini kada dolaze sami da uživaju u snegu i da živaju u skijanju na pravi način. Prelepa jedna organizacija. Mislim da nigde na svijetu ne postoji ovako nešto. Svakako ovo je jedan jako lep projekat. Nisam prvi put na projektu, tako da ostavio utisak više puta, zato se svaki put i vraćamo. Rekla bih da je skijanje meni uvek izgledalo nedostižno i ovim projektom sam shvatila da mogu, da imam priliku, a zatim i da treba da imam samopouzdanje u sebe, da mogu da savladam tu veštinu iako je sasvim nova. I također mislim da će to biti neki pokreti koji će mi kasnije značiti i u plesu, obzirom da se time bavim, ali i samo osjećanje slobode i način na koji se krećemo po padini i da to da možete da savladate i tu strminu, iako vam se čini jako strašnom, je zaista jako lepo kada se spustite i kada stanete i pogledate odakle ste se spustili, jako lepo ispunjava. Sa ovog putovanja, tako da kažem, mi ćemo poneti i nova prijateljstva, a ne samo iskustva. Svakako potrebna neka ovakva vrsta nagrade pored i svih stipendija koje dobijamo. Mislim da je ovo nešto što većina studenata sebi ne može da priušti i mislim da je stvarno jedna fantastična prilika da nauče jednu aktivnost, jednu veštinu. Mislim da je ovaj projekat od izuzetne važnosti i to je to.